tin dok wa oi wang wat kama wan juor wate ye per tak to twal ni machalo wan actually wan mai kumalum Uganda kumero lok neno wa tin miti anywa kwitu yo ngo mora mo lok ko neno wa neno ni pe neno ma chon u be neno ma kero don lo botwa donc actually sub region ti kumalum Uganda ma kawanero mabe itung kumalu pa chole watiki South Sudan itung kunyao pachole watiki Karamoja region itung kuping pachole watiki Lao sub region gitung kuporocheng pachole watiki West Nile region donc per tek tutwal ni wan mo takanyo ne tujuwen ngi dokwan nyang ker watini ning lo bachole eni lo madit lo gitung botwa lo bachole kana an anera lo bachole tie square kilometers elfo piru boro miario ki piera ber wiario do bachuli ti square kilometers elfo piru boro miario ki piera ber wia boro man 11 square kilometers kadon wadugu ni email tie mile square mile apa wia chen donc ikum square mile apa wia chen le kana wato iker ma Uganda inoni lo bachuli ki ken ti percent apa wia chen tona biro itwan lo madit ma Uganda ni donc lo bachuli ki ngweko ti dula di amir nyang mabe lo bachuli ki ngweko ti ya gago ti ya moro ti gulu district ti gulu city ti Kitgum district ti Kitgum municipality ti Lamo ti Noya idong ti pade donc mane ye dit lo bachuli donc lo bachuli kirnene dit ba tira mita wuchuni wen wobe peti mabe to twalba eno na ko neno duju ana waje kanyi wan mer wa doge lok manwan ji ana luini actually recovery action plan dano mi nywan ngom mo ne ti kwere mabe ikwan me elfu ario ke apa wi angwen di wachini actually tie million ario elfu mia chel ke apa wi ade mia ngwen piar ngwen wi ade ete kwan me mo elfu ario ke piru wi angwen wachi wan wil wadokte million achiel mia pa ngwen ke piar ngwen wi achiel mia dek ke apa wi ade si eni ni nyurni kita ana wa ke lok nero kape wan ber wa nywan neno wa pe ber mabe donc ko na tieni dano mero nywal ko na tieni ngomwa tima dit kana na kwani malo donc kumberni ineno wa me loko keta wa loko ker neno wa tini ni ko ni ke lako neno ker wa tikwe wan ti ker ma dit twal wa tiki ulet ma dit ya chuli kama wa kwae ti ma dit da ya chuli ma para mo dungu nye weng tum ma pat gile enini wana tiki buwa ma don ya chuli kona bera kono buwa la mi were kono buwa peta kono tumpili kono lamnyo duata watiki kulu ti ma don ya chuli watiki nambe ma don ya chuli watiki guri ma don ya chuli guri ni wono ngay pole kono kili kono tutoro kono ta kono miel kono got kalon kono got parabon kono got moro man weng ti ya chuli ento neno ngergi la watibe gikenyu mapat ge enini watiki longo ke chere ya piara kan watiki longo ma ditu twal ya piara in weng ngergi lok neno watiki timle tie madua de in wen ka wan wanero umero ngom ilok nero wa wati pe ki dago ti dua ta ma paramo kwano wele tum eto mier ge lok nero we dolo bien botwa donc kumbirni amiar wuchuni chon ki chon mane tit me dolo mo wano berekatimi ya chori wabere ki fu ki twa ni wani subsistence agriculture subsistence economy subsistence agriculture pe konyo ya
eni fu man ma ini furu i chamo i furu i chamo i furu i chamo i furu ben chere lago kabi i furu nyim chere lago ke guana i furu tobe yubu tobe chere lago ke rio eni gluani subsistent peter wa kamo eni wa wajani ke lok neno alego ni ke lok ngo neno ma pakle enini wabiru kile mo gwa ko pajo le enini beru dien le beru digi le beru rommi mane le mano a chakine kuni arabini manyen ma waje ke lok per nero petie wabiru kile enini le eni beno a chule pe yeni ofu a chule pe yeni ge go le mer ke nera ma ka charo an a tikwere aluo bono na guru kuma bono ke chon na ti gudu kuma ke chon ulem na ti gudu kuma ulem len ini one po no moja ni ke chat one po no moja ni ke fu bere wo bere ki dol ma do to twali ya choni wo bere ki dol pa adar kanan kere bere ni lu wo bere ki dol pa ya chono ojwang pa wel boto pija wo bere ki Juliano pige wo bere ki wale wo bere ki dol ma do botolo mayo ki so dole ini po kelo kit ki moy komwa eno wa wayne ki lok neno karmo lok bino lok ya diwo karma duenyo bino ko mo ber gang kan pe ma pieri wi ki ya lewa po no moje ye wacha dungo wacha dugulu chan no ki mo dong pe ma pot pen po lok neno ma pat ke enni jim mo ber ka ti me rubia o ber chalo chat ini pe chat ma dia chat ini ber chat man ma numigi wa monwa chero teko jimmy e chanya la bolo gi will gi onyo chene e chanya la bolo na meno i chok ka bini dukan benu kar chaini wareyo gi lela wagamo jimmy ma chara gi gulu kan ko me funu gi loni gulu town watere area ma pat gulu district gi charo chat la chat bene pe buru i dukan la chat o wiutiano chero buru ko wagang wami la bol chanu gulu sit ko la chat agi kan chero watua wach la chat agi kan chero watua bontier la chat agi kan chero ko wa wer diga dok fuk gi lela la ke dugu ka chat ini pe chat ma tero ma bo ka wa por chat ma no na yang kin ene we an we ni ngo gi lok neno wa ber ka furu kuri ma chara merubia mamon waluoni traditional cash crop mo beru ka foro mo beru foro taba tobacco wani wa ban onya timma tuong ile wachuri mo beru foro taba tobacco taba ki foro ki chel ki goy be kowa chate be peberu wile be peberu mabe makon ki wila wa chelo lo kala la kwa pekela la kwa ino ko beti tiang bot joma ki furta tian wil peti mabe kilo peti mabe neno so enen we abi waji kono wa bin lok no ge lok neno wa ber ka furu pamba wangwat mo bore lokan pamba no wa bergi society ma wan lepo luna a society dua ta botwa no ti ya wach gidone lamko cooperative society watiki paicho cooperative society watiki patio cooperative society watiki buatira cooperative society watika were watika naga watiki goma gidong madit loyo mawilo paman bodjo waluni west actually cooperative union now ala bertie na yang no tigi bon pama ala bertie kumero watigi bon Lion re valuing artificial fiber versus natural fiber. Caro chako romoni bon magi yubu pama donc petit pierre terre tutoine bon mo for pama pierre terre tutoine eno wa don kumerini mier wa logo nero wa mier ge lok nero wa kadu wa logo nero wa ene kelo wa lok eneni kana na wochi ni kage logo nero wa kilo e kom gine eneni